Kuma arekereria riboti ya BBI kuri muingi, President Uhuru Kenyatta akoretwo akihuthira mwekeo wothe uria ari naguo kuiguithia muingi bata wa kunyita mbaru mendekithia ma riboti ino. President akioneka kuhuthira icigo iria irahutia andu ethi kwendia BBI iria augite na mogaruruku mekwagirithia muturire wa Mukenya wothe. Tunataka nchi ambaye mwananchi anajitegemea, sio kutegemea mtu mwingine. Kila mtu awe na uwezo wa kujitegemea. Na kuona riboti ino yendekithitie mamwe ma mawira ma kaunti ya Nairobi marugamirirwo ni thirikari nene, President ni uritie aikari a Nairobi manyite mbaru murugamiriri wa ruhonge ruria rurugamirire mamwe ma motungata kaunti-ini ya Nairobi, akiuga wira uria arutite ni kionereria ati urugamiriri na utongoria wa Nairobi ni wagirirwo ni gwicirio keri. Na hakuna mtu tumenyang'anya haki yake, lakini mimi nawauliza kama wana Nairobi, huyu mzee Kipara, mzee General Badi, muunge mkono jameni, na anafanya kazi. Tunaelewana wenzangu? Na hakuna mtu ambaye kazi yake inachukuliwa. Tunaelewana? Let us work together, kwa sababu if Nairobi improves, it will be for everybody. Uhuru oho augite na riciria ria kurehe atongoria othe hamwe niguo magie na murugamo umwe wa gutungatira muingi, wira uria arauga ti muhuthu, no wendi wake ni Akenya othe mote kwirugamirira matekwihoka guteithio ni ateti. Unajua, mimi nataka kulete wote tuwe tunasimama podium moja tukiwa viongozi wote. Sijui kama nitafaulu, lakini nitajaribu. Geithi gatagati ga President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga nicio President arauga iciarite wega uyu na nderigereire guciteaniria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.